To je vaš posao. Da spriječite da dođe do nečega. Nećemo se spuštati na velikom nivou. Nije ovo naš nivo. Ajmo, molim vas. Ajde. Došli smo da slavimo. Ajmo. Oni ovo namjerno traže. Ajde. Došli smo da slavimo. Nijesmo ništa mi radili, no sjedili tamo. Mrznuli ga nijesmo. Mrznuli ga. Mrznuli. Krivi voda. Čitav dan je bio prelijep, dok oni nijesu došli. Tako je. Ko ih je pustio danas ovdje? Čitav dan je mirno i lijepo proteka, sve dok oni nijesu došli. Odneku ste se pojavili. Danas ih provociraju. Samo mene ostavi na miru. Ne dirajte, ne vodi me, dirajte ovo i tu. Staviš ovdje tu kone. Namjerno ste ih puštili. Namjerno ste ih puštili, jeste? Čuš mi, a što smo napravili mi to, što je zdjeli normalno? Šta nemoj bre? A koji smo problemi pravi? Što zdjeli normalno? Što smo? Ništa mi napravili, ništa. No što zdjeli po te lokale. Sramota u našu zemlju da nas gađu suda, sramota! Ko nas jebe? Evo vidiš. Brate, tebe uvek Srbi prate! Ajmo, Srbija!